Bog, dragi ljudi, znam da vam je haul ono što najviše volite gledati, tako da danas vam spremam jedan veliki haul od srca, Lidl. Tako da ovaj će biti malo snimljen iz point of view, tako da let's go. Sve ovo što vidite izašlo me nekih 45 eura. Krenimo od ovih velikih stvari. Ovaj toaletni papir je nekih 22 kune. To je jedan od jeftinijih. Drugi su sve po 30 i nešto. I još imaju jedan violeta koji je 18. I još sam dobila jedan veliki paket od 10 komada. To je dva velika paketa od 10 komada besplatno, ali ih nisam preuzela jer bi se trebala još jedan povratiti u Lidl. Imam 10 dana vremena pa ću drugi put. Mlijeko. Inače u Lidlu nikad nema dukata, ne znam zašto. I uvijek moram uzimati onaj okus zavičaja. Valjda je kopija od dukata jer ima isti čep, isti paket i sve. Međutim, danas je ovo bilo jeftinije. To je bilo 55 kuna, a tu ih je 8. Tako da izračunajte, ovo stvarno se isplati. I uzela sam i tati i noni isto jedan paket. Da mi se dalo nositi, vjerojatno bi uzela još jer mlijeka uvijek treba. Ove vrećice su, ne znam, jedna od Vipa, koristim je već više puta. Ova od Plodina je nepoderiva, iako je kartonska. Ne, Plodine, pardon. Već 50 puta sam je koristila. Ajmo krenuti iz nje onda. Uzela sam malo besplatnih najlona, jer zašto ne, trebaju mi uvijek i za pelene i svašta. Ljudi, pomidori, to je rajčice su brutalno skupi. Sve po 20 i nešto kuna, ovako mali paketi. Znači, što to kila, znači, košta 100 kuna ili šta, ne znam. Ovo je bilo nekih 11-12 kuna, zato sam uzela, ali to je malo, Oni nisu, to niko nije normalan. Treba saditi svoje povrće, pogotovo ovo, zato jer to je lako saditi i idem odmah za par dana se pobrinuti za to, pa ću vam snimiti malo isto vrtlarenje. Koga zanima, gledajte, stay tuned. Imaju lijepi mladi krumpir, po nekih 8 kuna kila. Uvijek uzmem na Markatu, inače ja na tržnici voće i povrće, ali kad sam već bila tamo, uzela sam kilu, gledala sam uzeti ovako veći da mi je lakše zaguliti. Uzela sam i luka, cirka možda pol kilo. Isto luk, pazite, ima više vrsta, više cijena, najviše se isplati uvijek uzeti rinfuzu da sam uzimate, ne u onim mrežicama. Veliki Nesquik, znači pripazite, odmah na ulazu, mislim bar kod nas, imate običan paket Nesquika koji je malo manji od ovog, a košta skoro isto. I onda tamo, pardon, ščuzam mi se od Coca-Cola, tamo na onom dijelu gdje kao piše akcija ili šta već, pa su svi proizvodi istaknuti posebno, imaš taj paket ogroman Nesquika, 800 grama, a isto košta, znači nekih 27-8 kuna, tako nešto. Full se isplati. Naravno, uzela sam Lidl Profi, taj nije baš za beber, ima soli. Vidite. Ali kad sam već tamo uzmem pa bude za ne znam, za kad nemamo drugi i tako. Sastojci nisu neki sad ulje i škrob, nije sad neka kemikalija, to ulje, nije kraj svijeta. 4,5 kune su samo ogroman paket. Ovo je bilo na akciji, mislim da je bilo nekih 16 kuna, a tu ih je 4 unutra. I znači imaju 3 vrste, ljubičaste, roze i ove naranđaste. Ljubičaste su kod neko šumsko voće, roze su jabuka i jagoda i ja Lidiju to miješam sa kašicom, to mu bude doručak i tako, to nam uvijek za sve posluži. To je zdravo, to je za bebe, tako da super. Uzela sam 4 Coca-Cola od pola litre, jednu sam već otvorila, bila su lijepo ledene, uvijek uzimam manju zato jer ljudi, ne znam da li sam jedina na svijetu, pišite mi u komentare, ali ja kolu popijem negdje do tuda, ajmo reći, i onda mi više, kod da nema više isti okus, kod da je shlapi, nije mi više dobra. Pogotovo ova iz plastike, najviše volim kolu iz limenke ili stakla,
a ovu popijem možda do tu da je više kod da mi nije ista, tako da uvijek uzmem male boce. Idemo na sljedeću vrećicu. Nažalost, Maxi King je bio skup. 3 Maxi Kinga su bila 15 kuna, a ovo je bilo 12 kuna 4. Jedan sam naravno odmah pojela. Nisu mi baš dragi kao Maxi King, ali sam uzela jer jeftinije i uvijek posluži tako kad sam gladna. Liviju sam uzela 2 ovakve kašice. To su mu jedne od najdražih, uvijek promučkam prije, zato bude malo voda, ali to rijetko kad odbije. Jer on je izbirljiv, neki dan voli jednu kašicu, neki dan drugu. Ne kužim, ko jučer joj je jeo, danas više neće. I onda za ovu sam sigurna da će uvijek pojesti bar pol. Uzela sam mu isto, mislim, to neki put kao isto za Roberta bude, možda pola, na primjer, njemu stavim za marendu za voće i pola bude za Livija. Ovi jogurti su oko 2 nešto kune i postoje višnja, jagoda, breskva. Mama me razmijava tu sa strane. Ljudi, sorry. Uglavnom, u Lidlu nema baš puno izbora što se tiče jogurta. Imali su ove i još jedne Dukat, tako da uzela sam ovaj. A Noni sam uzela malo jednih i malo drugih jer sam napravila isto još jednu kupovinu za Nonu i tatu. Tako da sam danas sve skupo potrošila skoro 100 eura u Lidlu, znači 90 i nešto eura, skoro 100 sve skupo, da, s cigaretama i da, je i 100. Zato sam i dobila 2 ogromna paketa toaletnog papira, još ću vam pokazati napolitanke besplatno, još nešto. To sve na račun aplikacije i to što sam već objasnila, ti bodovi. Evo, ove napolitanke su besplatne, na primjer. To je dosta lijepi, veliki, debeli paket, inače su 14 kuna, ali besplatno. Nisu ih imali dosta na stanju, primijetila sam, nije to baš lijepo od Lidla poslovanje, da puno puta kad nešto dobijete besplatno preko aplikacije, onda oni to namjerno dugo vremena nemaju na stanju. Ali ja sam se izborila za svoje besplatne napolitanke. Morate zvati na telefon pa vam produže kupon, ili morate pitati da li imaju iza u skladištu i tako, jer oni to ne izvade van, valjda da li namjerno ili ne znam. Ljudi, jagode. Inače sve budu unutra onako pune mufe, onako trule i to sve. Danas su bile dosta lijepe. 14 kuna je ovaj paket. Pola kila. Nije strašno. Mislim, zna biti gore. Tako da sam ih uzela. Biće za mene, za Roberta, za Livija. Uživat ćemo. Vjerojatno su puno bolje domaće. Naravno, imamo ih u vrtu. Pokazat ću vam i to jedan dan. Uzela sam over, to nikad prije nisam vidjela. Salsa di pomodoro ciliegino siciliano. Znači to je kao pasata, znači tekuća rajčica, ali ne od običnih velikih pomidora, nego od ovako malih. Tako da to nisam još nikad vidjela takvu pasatu, morala sam uzeti za isprobati. Biće ili za kalendraku, za šalšu, za picu, za bilo šta, to ima uvijek više namjena. I bilo je nekih 8,5 kuna otprilike, evo 330 grama. Boca nije povratna. Ovo Liviju uvijek uzmem jer se dosta isplati u odnosu na primjer Danone ili slične brendove od ovakvih jogurtića. On to full voli pojest, a ja volim pojest ove od marelice. Neki put i Robertu ubacim jedan za marendu. I cijena je oko 8,5 kuna, neka čak budu na akciji oko 6 nešto, tako da ljudi pratite pa možete ih uzeti više jer dosta dugo znaju trajati, vidite, 3. 4. Još jedna ova kašica što sam rekla za Livija. Uzela sam si jednu papriku, Roberto ne jede paprike, tako da je, evo, u godinu dana sam pojela možda 3 paprike sve skupa i full mi fale i sad se mislim kamo da se ubacimo u papriku bez da njemu uništi hranu, jedan dan ću je pojesti. Uzela sam još jednu običnu pasatu. Ova pasata od Lidla mi je odlična. Ja sam full delikata kad je pasata u pitanju jer volim šalšu, volim paštu. I ova mi je bila top. Nekad su imali još jednu bolju, ali više ne proizvode, nažalost. Cijena je, a dosta je cijena, nije jeftina, ne znam, 6, 7, 8 kuna, evo. 2 Red Bulla
Lidl, ako me gledate, molim vas, to sam vam već 2-3 puta zamolila u storiju. Dajte, imajte ledeni Red Bull, svi imaju ledeni Red Bull osim vas. Dođem tamo, kupim topli, pa ga ne mogu odmah popit, moram ga doma nositi, stavljati u frižider 2 sata. Zašto mi to treba u životu? Tamo vam prazni frižideri stoje. Ako me gledate, molim vas, hladni Red Bull, nije teško. Znači, ljudi, cijena je oko 11,5 kuna. To bi bilo to za danas što se tiče hola. Znam da ste uživali, ne moram se ni pitati, ni govoriti, nadam se, jer znam da obožavate gledati holova, da vam je to najdraže. Pišite mi ljudi gdje vi shoppingirate, da li koristite kupone, kartice, aplikacije i kakve su cijene kod vas, naravno. Sve me zanima. Gledajte me i dalje, pretplatite se ovi koji niste. Volim vas najviše. Vidimo se u sljedećem. Bye. Nadam se da će imati, ne nadam se, nego znam da će imati bolje nokte u ponedjeljak, tako da, bye.